borci spartanske naravi, svaki na svoj život zaboravi. Okrstiše puške i barjake, a metnuše ruke na badnjake. I na tome uhvatiše vjeru, kao nekad Miloš na večeru, da se neće izdat kod Mojkovca, dok jednoga traje Crnogorca. Kad su švapske ugledale trupe, gdje se mrki Crnogorci kupe, da su pune gore i potoci, gdje je Janko, gdje su Crnogorci. Vide Švabe, kopaju se šanci, gdje se pjeva i beru badnjaci. Mir Boža se i razgovor vodi, mi ginemo, Hristos da se